Kanang ya, gaduka man ko matulog ko sa ko kadiyo tiha na palihog lang ko pukaw inikabot sa Toledo. Sige, ma'am. Ay, ma'am, ako lay bahala nimo ma'am kay naram ako sa dool. Salamat ya. Ahak, buwa man nato na pugos, ma'am. Patay, boss. Lapas na rabat tas Toledo, boss. Abot na rabat nagtuburan. Unsaon ta ni boss? Basi ni post na ni sa FB ba, basig mahibla ni si madam kung makamata ba. Nya unsa man tubuhaton na ni boss? Jamo ato lang kaning ibalik sa Toledo. Kaalkansi na tuwaning sulina, oy. Nya saon ni boss ka, patay da ni boss. Delikado kita pusa ni boss. Nata na, ato na nang ibalik sa Toledo. Ay, ma'am. Ay, ya. Naabot na sa Toledo, ma'am. Ay, salamat sa pagpukaw ya ha. Sa lami kay kong tulugod. Sige ma'am, kanang amping-amping. Unsay amping ya? Tuburan pa man ko muna og nagpapukaw ko diri sa Toledo kay moinom ra ko og tambal.